hongeye kumvikana barega leta y'u Rwanda kugira uruhare muri iyi ntambara mu kurasa muri iki gihugu. Tugomba kugaragaza ko u Rwanda rwatangiye kunyuranya n'ibyo rwiyemeje. Kuri uwo munsi nyine twasinye amwe mu matsinda y'ingabo z'u Rwanda yitwaje intwaro ziremereye yamishe ibisasu byinshi ku butaka bwacu biturutse mu gace ka Bugarama mu Rwanda. Twashyizeho uburyo bwo kugera ku mahoro arambye bishingiye ku gukura abasirikare mu bice barimo kuri AFC M23 bagashyirwa mu bigo bakamburwa intwaro bagasubizwa mu buzima busanzwe. Ibavuga bitandukanye kure n'ibyavuzwe by'ibiganiro byabaga. Ibyo basinye rero birimo bikomeye nuko ngo bavuye Washington DC bemeje ko ingabo z'u Rwanda ziva muri Kongo. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue, hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura, iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo nimero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko w'uko dufite aturiye ibadodera amadorari zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Reka tubahe ikaze nshuti bakunze ibiganiro byacu, tubashimire ko mukomeje kubana natwe. Uyu munsi nkuko twahereye mu gitondo no mu yandi masaha atandukanye tubabwira uko ibintu byifashe, ngira ngo mu minsi 3 cyangwa 4 y'intambara y'umutwe witwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo M23 AFC barwana, aho byatangiye barwanira mu nkengero hejuru mu misozi Gatogota ndetse na Kamanyora, aho bari bahanganye n'ingabo za leta y'u Burundi. Icyo gihe M23 yari ihagaze mu misozi ikarasa mu Burundi, aho Burundi nabwo bwabaga burimo kurasa muri iyi migi narimvuze cyangwa tudusantre ndetse no ku ngabo z'uyu mutwe M23 aho zari zateretse imbunda yazo nabo yabarasaga. Byari ukurwana hagati y'impande zombi bohereza ibisasu bine bakoresheje imbunda nini nkuko twagiye tubibereka mu mashusho, hamwe na hamwe tukabereka ibisasu bihaguruka aho M23 yari yateretse imbunda yayo irasa mu Burundi. Kuva ku munsi w'ejo isaa 4 za mu gitondo ejo hiriwe nta kibazo, baheruka kurwana ku wa gatandatu, ku cyumweru byirirwa nta mbunda zumvikana muri ibi bice byegereye cyangwa hano mu baturage. Ariko bidakwiye ko mu nzira ya M23 irwana n'abarundi ndetse na leta ya Kongo nabo bafatanyije muri uyu muhanda werekera Sange. Uyu munsi M23 yageze muri aka gasantre, ariko agasantre kadafite umuturage n'umwe. Abaturage hafi ya bose bahunze kubera urusaku rw'imbunda nini ndetse no kuba bari babonye indi migi babanjemo, ko haraswaga abaturage benshi bakagwa muri iyi migi hakoreshejwe imbunda nini ndetse na za drone. Abaturage bahunze, ariko muri iyo nzira n'ubundi intambara yakomeje kuba nyinshi. Uyu munsi mu by'ukuri ukurikije uko amakuru avuga ari ku barimo kurwana ku mpande zombi, bigaragara ko nta rundi ruhande rushya rwafashwe. Gusa umuvugizi w'igisirikare cya Kongo General Sylvain Ikenge biciye ku rukuta rwabo rwa X cyangwa Twitter avuga ko basize Sange bakayihunga kubera ko banga ko habera imirwano bakaba bakwica abaturage. Ibi babivuze ntaho bitaniye nuko ubwo nanone General Kenge yavuze ko impamvu bavuye mu kigo cya Rumangabo kiri muri za Masisi ari ugusubira inyuma kugira ngo abaturage bataza kwicwa. Ibyo byarakomeje kugeza ubwo uyu munsi bageze Sange. Indi nkuru ihari ikomeye, amakuru avugwa n'abaturage bamwe na bamwe bagiye babibona bari mu mujyi wa
wa Uvira bavuga ko babonye ingabo nyinshi z'abarundi zituruka mu misozi zimanuka ziza muri uyu mujyi, aho bamwe bavuga ko bishobora kuba ari abasirikare b'abarundi bari mu misozi hejuru aho barwanaga n'abanyamurenge twirwaneho, bakaba batangiye bamwe gusubira inyuma mu rwego rwo kuvuga bati hatazaba ubwo M23 ishobora gufata Uvira n'ibindi bice tugasanga tutagifite inzira idusubiza iwacu mu Burundi, bityo bakaba bavuga ko harimo abarimo guhunga basubirayo bihuta basubira muri Uvira itarafatwa. Gusa kugeza ubu usibye amakuru avuga ko M23 yageze Sange ikaba no mu misozi ikikije, ariko ntabwo baragera mu mujyi wa Uvira. Ni amakuru ahari uyu munsi binavuga ko hatabaye intambara amasaha menshi, usibye ubwo barwanaga binjira muri uyu mujyi kugira ngo ingabo zihari zihunge zaba iza leta n'abarundi bafatanyije. Ikindi wenda twavuga cyaranze uyu munsi mu bijyanye no kurwana, navuga ngo nuko hongeye kumvikana barega leta y'u Rwanda kugira uruhare muri iyi ntambara mu kurasa muri iki gihugu. Ibi rero ngira ngo mu gitondo mu biganiro byacu byabanje twabararikiraga kuza gukurikira amakuru tuza kubafasha gushyira mu Kinyarwanda cyangwa nabumva igifaransa baza kuyumva ku mbuga nkoranyambaga zacu hamwe na hamwe aho twabikoresheje. Nyakubahwa Perezida Tshisekedi wa leta ya Congo uyu munsi yari afite na ibyo nakwita nkaho ari inteko rusange cyangwa se yakiraga abayobozi bakuru b'igihugu bose, inteko ndetse abadepite na sena ndetse abaminisitiri n'abaguverineri b'intara zose bari bitabiriye n'abasirikare bakuru muri iki gikorwa cyabereye mu nteko, icyo bita ko Perezida wa Repubulika abaje kubwira abayobozi n'abaturage muri rusange bamukurikiye ku mateleviziyo n'amaradiyo hirya no hino ku isi, ababwira uko Kongo ihagaze. Mu mvugo ye yaranze iki kiganiro cyangwa ijambo rye yasubiye ku kijyanye n'ibibazo by'iyi ntambara irimo kuba n'ubundi mu burasirazuba bwa Kongo. Mu ijwi ryeruye yongeye kumvikanisha ko leta y'u Rwanda ariyo yongeye kubarasa, avuga ko hakoreshwaga imbunda nini bakica abaturage mu biturage biri hirya no hino, u Rwanda ruhagaze aho bita hano mu karere ka Rusizi ku mupaka wa Bugarama cyangwa uhana imbibi na Kamanyura, ariho igisirikare cy'u Rwanda ngo cyarasaga mu baturage hirya no hino muri Kongo. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que nubwo dufite ubushake bwiza ndetse tukaba tunaherutse gusinya amasezerano, tugomba kugaragaza ko u Rwanda rwatangiye kunyuranya n'ibyo rwiyemeje. Kuri uwo munsi nyine twasinye, amwe mu matsinda y'ingabo z'u Rwanda yitwaje intwaro ziremereye yamishe ibisasu byinshi ku butaka bwacu biturutse mu gace ka Bugarama mu Rwanda, cyane cyane mu mijyi ya Kaziba, Katogota na Rubarika muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bigatera impfu z'abaturage. Ibi bimenyetso ni ibice by'urugendo rurerure Loni imaze igihe igaragaza. Mu by'ukuri itsinda rya Loni rishinzwe gukurikirana ibirebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu igenzura ryaryo rya nyuma ryo mu mwaka wa 2025 kandi nanone ryasubiyemo muri Nzeri uyu mwaka, ryemeza ko igisirikare cy'u Rwanda RDF kiyobora kandi kigenzura ibikorwa bya AFC 23 mu rwego rwo kubahiriza inshingano no kugumana ubunyangamugayo, ijambo tuba twatanze no kubahiriza ibyo twemeranyijweho n'abafatanyabikorwa bacu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntizigera yirengagiza inshingano zayo zo kurinda abaturage bayo aho bari hose bahungabanyiriza umutekano. Izahora ihitamo inzira ya diplomasi, ariko ntizigera ireka ubusugire bwayo cyangwa umutekano w'abaturage bayo. Voie diplomatique, mais ne renonce ni à sa souveraineté ni à la sécurité de ses citoyens. Iryo ni ibyavuzwe na Perezida wa Repubulika ya Kongo Tshisekedi, ndetse aza no gusubira ku kijyanye n'ibiganiro birimo kubera i Doha, avuga ko sous la médiation du Qatar, ku buhuza bwa Katari, ku bufatanye n'ubumwe bwa Afurika, tariki 15 Ugushyingo i Doha, twanzuye umujyo w'ibyemeranyijweho hagati ya guverinoma ya Kongo na AFCM 23. Twashyizeho uburyo bwo kugera ku mahoro arambye bishingiye ku gukura abasirikare mu bice barimo kuri AFCM 23, bagashyirwa mu bigo, bakamburwa intwaro, bagasubizwa mu buzima busanzwe, bamwe bagashyirwa mu gisirikari, harimo no kugarura ubutegetsi bwa leta mu bice byose bigaruriye. Le désengagement militaire de l'AFC M23, le cantonnement, le désarmement,
la démobilisation et la réintégration ainsi que sur le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble des zones occupées. Idoha bumvikanye ko mu masezerano bafitanye na M23 atigeze avuga ko ariyo baganira, ariko yavuze ko ibiganiro byabereye Idoha ntabwo yeruye ngo avuge ngo abigirana nande, kuko mwibuke ko mu mvugo ze mu myaka yashize yakomeje avuga ko nubwo byagenda bitatizigera aganira n'uyu mutwe witwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo wa M23. Mu by'ukuri nubwo yavuze ibyo, ibiganiro birakomeje Idoha nk'uko buri munsi tubona abahagarariye leta babivuga, ndetse no kumva mbuga nkoranyambaga by'umwihariko Patrick Muyaya akaba minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa leta muri iki gihugu cya Kongo, nawe ubwe yivugira ko ashima ibiganiro ko birimo kugenda neza Idoha. Bivuga ko bemera nubwo banze kubwira iyi nteko cyangwa iyi mbaga y'abayobozi n'abaturage ko bari mu biganiro na M23 mu gihe barahiye bagatsemba ko batazabivuga. Yashimye ko ibyo biganiro birimo kugenda kandi anakomeza kubabwira ibyavugiwe muri ibyo biganiro. Ibavuga bitandukanye kure n'ibyavuzwe by'ibyo biganiro byabaga. Mwibuka ibyo M23 yavuze n'ibyo perezida uyu munsi yongeye kuvuga. Ikindi yongeye kuvuga, yavuze ku biganiro birimo kubera Washington DC cyangwa se gusinya kwabaye hagati ya perezida Kagame w'u Rwanda ndetse na perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida wa Kongo, avuga ko basinye. Ibyo basinye rero birimo bikomeye nuko ngo bavuye Washington DC bemeje ko ingabo z'u Rwanda ziva muri Kongo. Iki kintu yavuze cyo kuvayo ntimuze kugira ngo cyahuriranye cyangwa se ntibihura cyangwa se n'umunyamakuru wihuta. Umwe mu banyamakuru babajije umwe wenyine yabajije iki kibazo Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ati ko basinye se ingabo z'u Rwanda zirava muri Kongo ryari? Trump ko yashubije nabyo turaza kubafasha muri kiganiro mu byumve, ariko ikindi cyarimo Donald Trump yarashubije ati abagabo ni inshuti bombi, kuko cyo ntitwarishyize mu kinyarwanda atari ko bazabirangiza, mu gihe umunyamakuru yarabajije ariko. Perezida wa Kongo uyu munsi Felix Tshisekedi nawe yongeye gusubira kuri iki ngo bavuye Washington DC bemeje ko ingabo z'u Rwanda ziva muri Kongo, ndetse ko ikindi kirimo numvishe gikomeye nuko ngo bavuze ko ingabo zirwana mu burasirazuba bwa Kongo uyu mutwe witwaje intwaro bose bagomba gusubira mu bigo, bagasubizwa mu buzima busanzwe, abandi bakajya mu gisirikare, ibice byose bikagenzurwa na leta. Ibyo byose rero nibyo yabwiraga abayobozi batandukanye barimo abasenateri n'abadepite ndetse n'abaminisitiri n'abayobozi b'ingabo, karuko ibiganiro byagenze. Reka tubaha akanya rero mukurikire mwumve uko abivuga n'ibindi byinshi byakomeje kuba. Une déclaration de principe signée en avril 2025. Les négociations conduites mu kwezi kwa gatatu 2025 n'ibiganiro byayobowe ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar, umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe n'abandi bafatanyabikorwa byagejeje ku isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda tariki ya 27 Kamena 2025 Washington. Aya masezerano yahise atangira gushyirwa mu bikorwa uwo munsi kandi yemezwa ku mugaragaro n'abakuru b'ibihugu tariki y'Ukuboza 2025, ashingiye ku cyemezo cya tariki 27 z'ukwezi kwa 9. Aya masezerano yemeza ko ingabo z'u Rwanda zikuwe ku butaka bwacu, ku imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga irimo FDLR isenywa burundu, ndetse hanashyirwaho uburyo bw'ubugenzuzi bw'umutekano buhuriweho bugamije gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Hanashyiraho kandi urwego rw'ubufatanye mu bukungu bw'akarere rutazashyirwa mu bikorwa keretse hubahirijwe kandi hagaragaye nta shiti ku mutekano n'ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwubahirijwe kandi burinzwe bihagije. La sécurité et la souveraineté de la République démocratique du Congo soient pleinement garanties. Face à cette agression, notre légitime ishusho yo gushotorwa, twari dufite uburyo bubiri bwemewe n'amategeko bwo gusubiza: uburyo bwa gisirikari ndetse n'inzira za diplomasi. Ku rugamba, ingabo z'igihugu cyacu ku bufatanye na polisi y'igihugu n'izindi nzego z'umutekano ndetse n'abakunda igihugu ba Wazalendo bagerageje guhangana n'umushotoranyi ndetse n'uwo bafatanya. Bagiye bagaba ibitero ku birindiro bihambaye by'umwanzi, bagerageza guha umutekano inzira z'ubutabazi ndetse no kurinda uduce tumwe na tumwe. Ku
ibikoresho bidahagije ndetse n'uburyo bw'imibereho bugoranye, ingabo zacu zerekanye umurava n'urukundo rw'igihugu. Mu nyemerere mbere y'uko nkomeza tubanze tubunamire. Et l'admiration. Permettez-moi, avant de poursuivre, de m'incliner. Ikindi ni uko uyu munsi hagaragaye amakuru avuga ko hagaragaye abasirikare benshi b'abarundi bahunga bava muri ibi bice biri hejuru, bamwe baturutse muri Sange barakomeza bagera za Uvira, abandi batangiye kwambuka bajya i Burundi. Ikindi kintu gihari nuko kuguhunga kw'aba basirikare b'abarundi biravugwa, nta kibyemeza. Nandikiye umuvugizi w'igisirikare ngo agire icyo abivugaho, arasoma aranyihorera, w'u Burundi Generali Baratuza ntacyo yanshubije, ariko biravugwa ko barimo gusubira inyuma bahunga, ariko atari amabwiriza y'igisirikare cy'u Burundi cyabwiye abasirikare ngo bave mu birindiro basubire inyuma, ahubwo ari uko abasirikare bavuga ko badashobora kongera kurwana iyi ntambara y'inkundura nk'iyo barwaniye za Minovo n'ahandi batazi impamvu yo kurwana. Abasirikare wavuga mu ijambo rimwe ko barimo guta urugamba nyuma y'abagera kuri 200 bari barahunze muri za Masisi na Minova bafungiye i Burundi baregwa guta urugamba, abandi bagafatwa na M23 nk'uko mwababonye mu biganiro byacu. Kuri inshuro nanone abandi barimo barahunga bataye urugamba. Mu minsi mike ubwo nabo tuzumva ibirego byabo cyangwa bakurikiranyweho guta urugamba nk'uko amategeko ya gisirikare abivuga. Urabona rero ko nyuma y'uko Kamanyora umutekano ugarutse, abaturage basubiye mu buzima, nabo abandi bari mu gishanga batangiye gutaha. Hariya hakudutse ariko naho bari basigaye batuye, siko hari habaye imbuga, sibyo ra? Reba hano hepfo hasigayemo ingo zingahera, hari turiya duhema tubiri turebe, dore n'akandi uretse kariya karimo abantu ra, suminga turebe ashobora kuba yagasize. Hari umuntu wareba ra? Ashobora kuba adahari ariko ngira ngo bakirimo. Ubwo hasigayemo abantu 3 muri ba bantu bose bari bahari ejo bundi. Ugiye uzuminge ugaruka hirya turebe no hirya, ntibagendaga kuri uriya mugezi wose. Harimo n'uyu cyangwa n'ababisizemo, ubwo zibaye ingwenye. Harimo tureba abandi baredo, ego uzi ko hari hakututse hamaze kunoga, ariko ibirenge by'abantu ni igitangaza. Hari umwotsi n'ikira, hari urugo subu bino witwikira ibyatsi ngira ngo cyane bafitemo agahema. Ego kibaya kirera da, abantu basubiye mu ngo zabo. Usibye aba babiri, ese ubu aba bantu barara muri iri shyamba bonyine we, dore utwana bagenzi. Cyangwa abangaba ni babandi inzu zabo zasenyutse, ariko se zasenyuka agasigaramo gusigara mu ishyamba wenyine muri iki gishanga. Ndabona nta wundi muntu urimo, gusa nk'ugaruka hano turebe na ruhande rwo hirya. Aha twarebaga hejuru ku musozi, n'ahangaha barimo batashye zana kuri ziriya nzu zirahasanzwe, ariko ni ibiraro, ariko ngira ngo si nk'ibiraro, iki si ikiraro cy'inka. Aho hino se harimo iki? Nta nka zirimo, siko abandi bari bahunganye inka zabo nabo basubiye inyuma iriya za Gatogota baratashye. Hano harimo ubundi abafite inka batinye guhunga ngo bazambukane mu Rwanda, n'abandi bo mu miryango imwe n'imwe bumvaga itahunga igana mu Rwanda. Iminsi nk'itanu bari bamaze muri iki gishanga, malariya bajyanye irahagije. Hari abandi ubonamo batashye bisubiriye iwabo. Ndebera ariko niba rya hema rikiri hakurya ryo mu Burundi, ndebera ya defense yo mu Burundi niba hari icyo kibona. Icyo kibona so aracyahari, Abarundi ndabona bakirimo hano. Buriya hari abasanzwe bahatuye, ntabwo bari bahaje kubera kurasa. Dore zambu hariya niho ya misozi ndabona noneho yakeye aho barasiraga, baragiye.
za mbunda za M23 zaragiye zabaga hejuru iriya. Bakuze ko umunara bawurashe utongeye kwa Kabenja. Uri aho hakurya ku misozi handi hari inyuma hari ya mbunda ya M23. Hari ubona waka. Reka mbashimire rero mbifurize komeza kugira ibihe byiza, ariko dusaba abantu mwese mudukurikiye abatarakora sub muyikore, ndetse mukande no kunzogera ihari kugira ngo mujye mubona notification y'ibiganiro byacu uko bigenda bikurikirana. Genda Scovia Mutesi ni Mama Rwa Gasabo TV, turabashimira ko mukomeje kubana natwe.